umuntu wese ari hano afise icamuzanye. Murantegereza? Ube mukuru, ube muto, ube umuyang, jeune, ube umupapa, ufise icakuzanye hano. Muranyumva neza? So ico catuzanye nico Imana iri buduhe. Umuntu afise ico yiteza zamura ikiganza cyo turebe mu izina rya Yesu. Haleluya. Tugira tuganire ijambo ry'Imana rivuga ngo Yesu niwe rufatiro rwacu. Yesu niwe rufatiro rwacu. Full stop. Haleluya. Yesu niwe rufatiro rwawe. Wivuge wewe nanje nivuge. Imana ishimwe. Niya urufatiro, ibintu byose byabaye urufatiro ku buzima bwawe bitari vyiwe biravaho uyu munsi. Haleluya. Uwo iyabaye urufatiro, ntabwoba nzagira, Yesu angumbiriye, ntabwoba nzogira, Yesu angumbiriye, ntabwoba nzagira. Haleluya. Aha. Yesu urufatiro rwanje nawe mu madomene y'ubuzima bwacu. Yesu urufatiro rwacu. Bere iyo ari urufatiro nta kintu na kimwe cyo gutera ubwoba. Haleluya. Haleluya. Igituma tugira ubwoba nuko tutaramenya ko Yesu ari we rufatiro rw'ubuzima bwacu. Yego. Haleluya. Sangundiriye ntabwo banzogira, urufatiro rw'ubuzima bwawe. Umukobwa yagize Yesu urufatiro rwiwe, ubuzima bwiwe ntibuhindurwa n'ibihe, ahubwo ibihe bihindurwa n'uyo muntu, kuko Yesu ari we rufatiro rw'ubuzima bwiwe. Haleluya. Iyo umusore aje, umusore muramuzi, ewana mepiga ndri, yabanishije neza umusore, akaza haze kawunga n'ibishimbo, urumva, yakubise puderi yipudeye neza, akaza yimakiye neza imbere y'umukobwa. Yesu yabaye urufatiro rwiwe, aramubwira ngo sinkangwa ni fresheri zawe, ariko ndaba Yesu mu buzima bwawe. Amen. Yesu iyo umuhungu, mu kinyamurenge mvuga umuhungu, muze murambwira simave nkoresha amajambo mutumva, kuko nta kamaro ko kuvuga ibyo mutumva. Ego. Iyo umuhungu yagize Yesu urufatiro rw'ubuzima bwiwe, azamera nka Yosefu, akavuga ngo muka Potifari we, ntabwo nshobora gukora ibi bintu, ariko iconzi cyo ni kimwe, nuko uhoraho ari muri jewe, ntabwo nkangwa n'ibihe, ibihe bizohinduka, nzoba uw'Imana yavuze, kuko ari we rufatiro rw'ubuzima. Yego. Haleluya. Yego. Urufatiro.
imfatiro z'umukiranutsi zishenye yakora iki? Ibyo yiringiye bikuweho yaja he? Umukiranutsi w'Imana azabeshwaho n'ukwizera. Oh my Jesus. Imfatiro z'umukiranutsi zishenywe yakora iki? Ibyo yiringiye bikuweho yaja he? Umukiranutsi w'Imana azabeshwaho n'ukwizera. Tek rebo sekota tipo salimeria tipo shia. Umupapa yagize Yesu urufatiro. Ntaza kangwa nuko kawunga yaheze. Canke kofi dafise cash amafaranga. Azavuga ngo Yesu ni wari urufatiro rw'ubuzima bwanje akanezerwa. Haleluya. Abavuga ngo nuko bimeze ukubana mwe twatoje gufata ipendo, twatoje kuririmba, yaco musamazwa n'umwamikazi nkurikira. Haleluya. Amen. Kuri ba impamo. Kuri ba impamo. Imana nishimwe. Amen. Imana ishimwe. Amen. Remo maya sigreria. Adoveriferia. Iyo umupapa. Ayi wewe gitaramo kiraryo. Umukiranutsi w'Imana azabeshwaho. Amaze kuba afise Yesu nk'urufatiro rwe, azabwira umudamu ngo madamu we, bana mwe icara mufate ipendo, mufate n'igitabo cyo kuramya Imana, ibisigaye tuyiramye, nitwamara kuyiramya aho dushaka dupfe muri yo, dushaka dukire muri yo, kuko yo niko rufatiro rw'ubuzima. kweri Hallelujah. Igituma ubuzima bwacu budahinduka nuko urufatiro rwacu tuba twarutakaje, bigatuma ubuzima bwacu budashobora kuba mu bisubizo by'ubuzima bwacu. Iyo utakaje urufatiro nta kindi kintu atari ugupfa, atari uguhera, atari ukwibagiranwa, kuko urufatiro nibwo buzima bwawe. Kweri. Hallelujah. Hallelujah. Yesu. Urufatiro. Imfatiro z'umukiranutsi zishenywe yakora iki? Ibyo yiringiye bikuweho yaja he? Umukiranutsi w'Imana azabeshwaho n'ukwizera. Mama kota humura, ntazopfa, azokira. Kandi ikibazo cyo mu nda si kibazo, urufatiro rwawe ruracari ruzima, umwami aracakontorora ibihe byawe. Amburiya mu izina rya Yesu. Namenye ko aho utari nta buzima nabona, sanga kuba muri wowe nibwo buzima bw'iteka. Muze tumusa urufatiro urufatiro ni Yesu. Nokore ineza n'imbabazi bizanyoma w'iminsi yose, nagezaba mu nzu y'Uwiteka iminsi yanjye yose nkiriho.
ndabasomera abaheburayo Hébreux chapitre 13 igice 13 umurongo w'8. Abaheburayo niko muwita abaheburayo abaheburayo yego abaheburayo abaheburayo igice cya 13 umurongo waho wa 8. yego muhe mikrodi. Bibiliya iravuze ngo Yesu uko yari arejo. Aha ego komeza papa. Bibiliya iravuze ngo Yesu uko yari arejo n'uyu munsi niko kandi niko azahora iteka ryose. Amen. Uzugira ka pause kugira byumvikana. Hari bihe bitataho ngaho nshaka gusigira aba bantu muri uyu murongo nani yindi myinshi dusoma iyi nye. Biravuga ngo gute? Yesu Kristo uko yari arejo. Aha ejo n'uyu munsi niko kandi niko azahora iteka ryose. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Yesu Kristo uko yari ryari. Subiramo. Uko yari ryari? Ejo. Ejo. Yego. Ugumiza aho ngaho. Haleluya. Yesu Kristo umwami w'abami, Imana ikomeye, uhambaye, nguko yari ejo. Shaka kubanza kuvuga ejo nihe kugira tuje uyu munsi n'ejo hazoza. Haleluya. Abari hano bavuga ngo amen. Amen. Abari hano mu mwuka. Haleluya. Hallelujah. Yesu Kristo uko yari ejo. Ejo bisobanura iki? Imana ntitevye kwishura ibyo usengera, ahubwo ikeneye kumenya uko ijambo risobanura, hanyuma igahagara kuco yavuze mu ijambo ryayo, hanyuma igaca isohoza amasezerano ku buzima bwawe. Yego. Ntabwo ishobora kuguha kuko wisonzesheje, ntabwo ishobora kuguha kuko watitirije, ariko Imana iguha kuko yabonye ko wamenye icyo ijambo rivuga. Kweri. Imaze kubona ko wamenye. Kumenya ntabwo ari ibikumenya, ni ugusobanukirwa. Wamaze gusobanukirwa ijambo ryiwe, azahagara kuri principe y'iryo jambo. Amen. Hanyuma agaca akora ibyo jambo yavuze, apaniwe byo wasengeye. Ntabyo mwumvise. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Bene data, you are a new generation, muri urubyiruko rukomeye ariko rukeneye kumurikirwa n'ijambo. Mumaze kurimenya muzohindura ibihugu, muhindure ibihe. Je muvuga nuku sinari nzi ko nobiyondubu, ariko hari igihe nigeze kuba nkuko nkasenga nk'igijambo, nkaca ntangura gutambukira mu masezerano kandi ntarayageramo, ariko uyu munsi Imana yarangejeje. Hallelujah. So iyi jambo rivuze ngo Yesu Kristo, uyo ninde kwanza? Ni Yesu Kristo umwana wa Mariya? Ego canke oya? Ni Yesu Kristo umwana wa Mariya? Imana Mariya. Oya. Umuntu azi ko Yesu Kristo ari umwana wa Mariya aba yihenze. Ni Yesu Kristo umwana w'Imana. Yego. Haleluya. Icyambere usobanukiwe yuko Yesu Kristo si umwana wa Mariya, ni umwana w'Imana. Nguko yari ejo. Ejo ni hehe rero? Burya ijambo ry'Imana ntabwo riba rivuga bijya usoma, riba rifise ibyo rihishije inyuma. Hamumaze kubisobanukirwa
ijambo ntiriba rikiri inyuguti ndome, ijambo baba ari ubushobozi, buba ari ububasha, buba ari imbaraga zihindura ibintu. So guhinduka kw'ibintu ku buzima bwacu ntabwo bihagaze ku nyuguti zanditse, bihagaze ku kiri inyuma y'inyuguti. Haleluya. Birambwira ngo Yohana na Petero ngo bagenda ngo baja ngo hari saa 9 bagiye gusenga, ngo hama ngo babona ngo ikimuga cicaye kimeze uko gisegerereza coco, uwarengana ngo cikica kija kuri rembo ryiza ry'urusengero, kuko kizi neza yuko aba bantu nibatahura Imana mu rusengero, nibasohoka baza gukura mu mufuko bagiha ibyo gikeneye, amafaranga pano gukiza amafaranga. Kiricara ariko abuzuye imbaraga z'Imana basobanukiwe ijambo, batasobanukiwe amajambo, bamaze gushika imbere yacu barakibwira ngo twebwe nta feza n'izahabu dufise. Ntibyasobanura ko badafise ikashi mu mifuko yabo, ikashi bari bazifise, ariko uyo muntu ntabwo yarakeneye amafaranga, yarakeneye gukira. Haleluya. Ngo barakira, barakibwira ngo mviriza, ngo umva, ngo ifeza n'izahabu ntazo dufite, ariko icyo tugifite twebwe turakiguha. Ntitukiguha mu mazina yacu nka ba Petero. Bamwe bamenyere gusoza, banapiga banasoza kabisa, babandi bafite experience mu mazi. Ariko babandi baheruka kubatizwa umubatizo w'umwuka wera, babandi babonye Imana, babandi baje kubwiriza 3,000 bigakizwa. Ngo aramubwira ngo umva, ico dufise turakiguha mu izina rya Yesu. Haguruka. Hadoferia. Aramubwira ati ego haguruka wikorere uburiri bwawe wigendere. Aramubwira ati haguruka wikorere uburiri bwawe wigendere. Biragiye Yesu arahanyura, aramubwira ati haguruka wikorere uburiri bwawe wigendere. Haleluya. Aramubwira ati haguruka wikorere uburiri bwawe wigendere. Aramubwira ati haguruka wikorere ibibazo byawe wigendere. umva, amubwiye ngo haguruka. Byasobanura iki? Byasobanura ngo imyaka wicaye irahagije. C'est fini. 38 iragiye Yesu arahanyura, aramubona, aramubwira ati haguruka wikusiga ibibazo byawe wigendere. Kuko Petero na Yohana ntibari basomye ijambo, ariko baba mu ijambo. Ntabwo bari barize teoloji, ariko bari barigishijwe n'Imana. Nuko umuntu ari kuzura n'amadokima menshi yuko yize teoloji, akaba dogiteri, akaba na profeseri. Ubu turi mu kurondera yandi arenze dogiteri na profeseri, ariko ubuzima bw'uyo muntu bukaba budasa n'umwana w'Imana. Ariko ba Petero batigeze baca no mu ishuri,
ariko bigishwa n'umwuka w'Imana kuko bari bazi ko Yesu ari we rufatiro rw'ubuzima bwabo. Bari bahebye abagore, baheba ibyabo, baheba ikintu cyose, baravuga ngo tuzogukurikira nubwo tutobibona. Baramara make. Ab'Imana izokoresha n'abantu bamaze kubona ko Yesu ari we rufatiro rw'ubuzima. Kawunga iboneka itaboneka, biza ziza zitaza, bagukubita rofi batayigukubita aho, ariko ukavuga ngo Yesu niwe rufatiro rw'ubuzima bwawe. yego uko ntakinanira Imana iyo yizeye byose. Barase papa geze aho ngaho. Haleluya, haleluya. ngo baramufata baramuhagurutsa, baramubwira ngo igendere, nuba ngo tambukira mu masezerano yawe. Ntabwo wahamagawe no kuguma wicaye aho, wahamagawe kugenda ushike mu masezerano yawe na Imana yaguteguriye. Ngo atangura guhagarara, imitsi yiwe iragororoka, umugongo uragororoka, umutwe urarefreshiza, nuba ngo ubuzima bwe butangura kumera. Nabwo bwambujije kubera ikindi nuko bahuye n'umugabo afise urufatiro ariwe Petero na Yohana, arabatransfera baba bazima. Amen. Iyo mvuze rero ngo uko ejo yarari, bisobanurike, bisigura umuntu wese afise ibihe bitatu: igihe cy'uko yarari, n'igihe cy'uko ari, n'igihe cy'uko azomera azaba. Ibi bihe bitatu ntushobora kubirengana. Ari Yesu yabinyuzemo ibihe bitatu. Igihe cya mbere Yesu yarimo cyari igihe cy'ubumana, igihe cy'uko ari umwana w'Imana, igihe cyo kuba ari mu ijuru, igihe cyo kuba ari umuremyi muri butatu, igihe cy'uko ari we bitekerezo by'Imana, ari muri ezansi ikomeye, ari mu bihe by'umunezero n'ibyishimo, ari ibihe by'uko arema ikintu cyose. Ico ni igihe cya mbere. Haleluya, haleluya. nashaka mumbe ngo uko yari arejo ni igihe cy'ubumana, ni igihe icyaha kitagihari, ni igihe Imana yagenderera Adamu, ni igihe cyo mu itongo rya Edeni icyaha kitaraza, niko Yesu yari ari. Haleluya. Hari akantu mufashijwemo, shaka ndagasubiremo neza. Iyo Paulo wenyene niwe yahawe umugisha wo gusobanukirwa no gusobanura amabanga y'uwitwa Kristo muri izi generasiyo zacu, ubutumwa bwiza. Aravuga rero ngo uko Yesu yarari ryari cyagihe yari yicaranye na se mu bumana, cyagihe yari ari kumwe n'Imana, cyagihe yari ameze, yari umuremyi, cyagihe Imana yavuga ngo tureme Yesu. Uyo Yesu niko yarari, yari umuremyi, yari Imana, yari akomeye. Ico nico gihe cya mbere cya Yesu. aho Kuki rero avuga ngo nguko yarari, nukugira ngo nawe akuzane, akwinjize mu bihe byo kwiyumvira no kumenya iyo uturuka, iyo uva, no kumenya uri we mu maso y'Imana. Amen. Haleluya, haleluya. shaka manze mu byumba. yego Naho no kwivugira ibyo byonyene birahagije kuderivura ubuzima bwacu bwose tugahinduka abadasanzwe. Aravuga ngo uko yarari ejo. Iyo Bibiri ivuga ngo ejo, ntabwo ari ejo hawe uvuga ngo ejo kuwa Mungu wahera. Ibirikira bw'ico biti igihe cya mbere. Ico gihe cya mbere cy'ubumana n'igihe Imana yari yicaranye n'umwana wayo nka jambo, ariwe bitekerezo by'Imana, n'umwuka wera nka inspiration yo gushitsa iby'Imana yiyumvira papa ku isi.
icyo gihe rero nicyo gihe cya mbere uko rero Yesu yari ameze muri icyo gihe aho muri icyo gihe aho muri ubwo buzima ndibuka hano cyantwara hakanyereka ngo Yesu ngo Imana iravuga ngo tugira duhane umuntu hanyuma ngo Yesu aravuga ngo papa ntubikore ibyo bintu ahubwo reka jewe ngende kuko igitabo mbonye cuguruye ni igitabo kirimo ibihano bikomeye bizohanwa n'umuntu ahubwo reka ngende mu gice cya kabiri mpinduka umuntu kugira ni nabo umuntu nzoshobore gukoresha igihe canje cya mbere cyo gucungura uyu muntu ninamara kumucungura ndamwinjiye mu gihe cya gatatu. Hallelujah. Aramwitegereza imbabazi ziramusaga ati gendubeho aranyitegereza urukundo ruramusanga ati gendubeho. igihe cya mbere uko yareje igihe cya mbere ni igihe cy'Imana mu butatu Yesu namwe muyera icyo njyewe cya mbere kubera ko abwira ishengero nguko Yesu yareje kubera ko abibutsa abantu arabibutsa kuko abantu barajwe ishinga no kubona uyu munsi uyu munsi hakagutwara uyu munsi ibyo uri kuracamo bikakubera ibibazo bikomeye uyu munsi ibitekerezo ibyiyumviro byawe byose ukabirabisha uyu munsi kuko iyi minsi ari mibi ubona ibibi gusa kubera iki muri wewe uraba uyu munsi ariko Paul aravuga ngo nimurabe uko yarejo uyu mwana mugaca mubandanya muza abikorinto ba mbere igice cyaho cya 11 igice cya 10 reka nsome gato abikorinto igice cya 13:11 haratwereka neza hasome papa cengaruka ku kakabira abiko ba mbere 1 Corinthiens chapitre 13 verset 11 kugira ngo twumve haleluya haravuga gute kiri umwana muto navugaga nk'umwana muto apana abikorinto ba mbere 13 umurongo wa 10 abikorinto ba kabiri turabe haleluya 13 13 ibisigaye bene data naho ibisigaye bene data murabeho mutungane rwose muhuguke muhuze imitima mubane amahoro kandi Imana y'urukundo n'amahoro izabana namwe amen. Amen. Mubana amahoro Imana niki n'urukundo ngo izogira iki ngo izabana namwe mwese mubane amahoro. Kubana amahoro nukubana n'utanga amahoro. Uwatanga amahoro ntabwo afise amahoro niwe mahoro. Haleluya. Kuko niwe mahoro ubanye na nyina amahoro uhinduka amahoro. Ntabwo ufise amahoro uri mahoro. Kweli. Iyo uri mahoro isoko ry'amahoro ntirihera kuko uri mahoro uriyo. Ariko iyo ufise amahoro isoko rirakama kuko nta soko ufise muri yo gitwa amahoro. Haleluya. Uyu mugabo afise mikrofone sibyo ayifise umwanya wose ashobora kuyikuraho agatandukana nande na microphone. Muranyumva neza? Ariko uyu mugabo ari microphone birashoboka ko bitandukana. Umugabo ari microphone ntibikunda. Kubera iki? We niwe microphone ntabwo afise microphone.
niwe microphone. So Imana ivuze ngo mubane amahoro, ibiri kirakubwira ngo bana n'umuntu wese nk'uko jewe mbana nawe, ndi isoko ryawe nawe basoko ry'uwundi muntu. Haleluya. Rero navuga ngo uko yari ejo rero yari mahoro, ejo yari mahoro, uyu munsi uyakenye ntibisobanura ko amahoro adahari, amahoro arahari. Ahubwo ikibazo ni ikihe? Nuko uraba kubu kakagutwara kakakwima amaso yo kubona iyo wavuye, bigatuma utakaza ubuzima bwawe bw'ejo hazoza kubera utigeze umatana n'iyumva. Haleluya. Amen. Nguko warejo uko Yesu yarejo, kuko Yesu ariwe rufatiro rw'ubuzima bw'umuntu, kuko niwe muremyi w'umuntu. Haleluya. Yesu niwe muremyi w'umuntu. Nuvuga ngo uko yari Yesu niko ashishikara kuba Yesu. Ubura kawunga aguma ari Yesu, ukaronka aguma ari Yesu, mu ishuri byanka aguma ari Yesu, bikunda aguma ari Yesu, uba muremure aguma ari Yesu, uba mugufi aguma ari Yesu, ukuri ntigukuraho Yesu. Haleluya. Amen. Uko yarejo aca simbira uyu munsi rero. Ejo mwahamenye uko yarejo, mwahamenye muri connecte nejo. Haleluya. Muva aho muva muvejo ejo hanyu mwahumvise, mwahamenye. Muva he? Muva he? Muva he? Muva kuri Yesu, muva ku Mana. Ibihe si byo muvamwo, ibihe biva handi, ariko uva ku Mana. Yego. Haleluya. Amen. Ikibazo ntigishobora kukumva wewe, ariko kiraza kumva ufatanye n'iyumva, kuko iyumva niho hanesha, nawe ukagendera mu nsinzi yahuva, apana mu nsinzi yawe yahuva. Inkomoko ya ugize neza papa, ugize neza. Nuko inkomoko yawe niguha kunesha, apana wewe, ariko imbaraga ziyukomoka nizo ziza zigaca zihagarara mu igihe kikumva yukomoka, kigaca kivuga ngo uyu muntu si uwanje. Twaremwe mu shusho Imana rurema, icyo tari mu mugambi wawe, jewe muntu de mu shusho yayo, iyo Mana Twese amen. Hallelujah. Hallelujah. Tuduze ibiganza byacu twese. Hallelujah. Wow. Warakoze Yesu. Iyo tumenye iyo tuva, iyo dukomoka, bituma ibihe bihinduka. Yosefu siwe yahinduye ibihe, ariko kumenya iyo akomoka kwahinduye ibihe ku buzima bwe. Icaka biravuga rero gute ngo kandi uko yarejo. Fata microphone papa, ntaca kirimo gusoma ijambo ry'Imana. Ego. Aha. Uko subireba mu gatangure neza kugira wumve neza. Mu gifaransa haravuga ngo Jésus Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Aha. Nguko yarejo. Uko yararejo n'uyu munsi. Gasubiremo neza papa. N'uyu munsi asubiramwe ako nyene. Abakorinto. Ayo wewe, Abakorinto se? Ni Abaheburayo 13 no ku 8. Aho basomye mbere. Ayo wewe. Urankubise hasi papa. Unanipiga chini kabisa. Aha. Yesu Kristo uko yararejo. Aha. N'uyu munsi n'ukwakiri. Geza. Aha. Mwumvise uko yarejo, ibyo bisobanura iyo usengeye
mu kumenya ukonekita ibihe by'uyu munsi ukabishiftingira ukabyimurira uko yari ejo. Iki gihe cy'uko yari ejo kiraza kikabwiriza ubutumwa mu kirere cyawe cy'uyu munsi. Haleluya, haleluya. nuko ngo uyu munsi uko bimeze birakenewe ko ubuzima bwacu bumenya neza yuko Yesu Kristo atigeze agira iki ahinduka. Ntiyigeze ahinduka. Yaragusezeraniye ibintu azobishitsa kuko muri we ntahinduka, numwizegwa. Naye byo komera imbere yawe uyu munsi, ariko we abyicayemo ibyo bihe kuko we ntahinduka. hari muri ibyo wavuze ngo reka papa afite umutozo w'ibi. reka iyo usomye muri Luka igice 8:22 kumanuka iyo text haratubwira ngo Yesu ngo abwira abigishwa biwe ngo tuje hakurya. Muri uyu mwanya tuje hakurya twambuke, ngo bacyambuka bakiri mu mazi, ngo imukubezi imipfunda storms byose ngo biraza byumvikana n'amazi. Umuyaga ufatana n'amazi, umuyaga ubwira amazi ngo mazi we twumvikana. Uyu mugabo reka tuje hamwe kugira ngo dushobore kwica uyu mugambi wa Yesu, kuko umugambi wa Yesu muri kiya gisomwa wari umugambi. Hari Genezareni hakurya, hari umugabo yari amaze imyaka aba mu masenga y'ibuye. Rero uyo mugabo yari yaravuye mu gisagara 10 baramwirukanye. Yesu yarashaka guhura n'uyo mugabo ngo amukize, aca murungika aje kuvuga amakuru, abo muvuga butumwa abwira ibisagara 10 yico Yesu yakoze. Ariko Satani araravuga ngo bijya bisagara 10 biragiye gukizwa, bigiye kumenya Yesu ko yaraje n'uno munsi n'ibihe bidashobora dahinduka. Ubwo nyene Satani aca yikora ku mipfunda, arabwira ngo mipfunda we, kuko ibitaboneka buriya ibiboneka biba byavuye mu isi itaboneka. Kuko intambara duhura nazo si intambara zisanzwe, ziremegwa mu isi y'imwemu zikaza mu buryo bugaragara. Nico yitwa n'umuntu yatagukunda ntutumwanya n'uyo muntu, n'imbaraga ziri nyuma ziriko ziramukwankisha, ariko umuntu muri we ntabwo ari umwasi. Haleluya. Aravuga ngo aramubwira ngo muyaga we fatana naje, aca guhamagara ubundi ngo hano nta. Aravuga ati mazi we fatana n'umuyaga. Jewe ndi imbaraga zitaboneka, ariko umuyaga ibyo uza gukora ibintu biza kugaragara, kuko umuyaga uraza kwitiza ikigaragara mu maso y'abantu mu bwato amazi. Ishavuga ngo muyaga we ndagutegetse, iyo mvuze genda gauche ugenda gauche, iyo mvuze ya droite ugenda droite. Hariho mission dufise. Mission hariho abagabo 12 bari mu bwato bariko barajigenezarene. Aho hantu hari umugabo agira kizwe, maison d'habitation yiwe ni mu masenga y'imva. Kandi uyu mugabo twaramwifatiye, niyahura na Yesu, Yesu akabura ufatiro rwiwe, uyu mugabo hari abantu baza gukira mu bisagara 10, kandi nibakira turaza guhomba. Muranyumva neza cyane. Ati rero muyaga fatana n'amazi, dukore defile tugende. Baragenda. Yesu ngo aca ariryamira ngo mu bwato arasinzira, ariko nkunda Yesu asinzira taza twaza nasinzira abaraho navaho taza twaza arasinzira araho bagona bakanuye. Haleluya. Yasinzira ari karaho ngo ubwo nyene ngo abagabo barasohoza
bamaze gusoza murabyumva mu kinyamurenge bavuga gute kuroba oya gusoza nugusoza papa gusoza umva ngo barafata barasoza ariko uyu mupapa ntazi gusoza uja mu bwato hama ukazugirira gutya kugasha nimba ari kugasha sinzi aha ayi wewe sinzi kinyamurenge fatana rero ngaha papa muranyumva neza yego ndikumva bwijambo ngo uko ari uyu munsi mubyibuke point tugezeko murabyumva uko yarejo ejo mwahamenye mu connecta nejo uko uyu munsi n'uyu munsi uyu munsi si kuri Yesu uyu munsi ni kuri wewe ejo hari kuri Yesu kuko yari kumwe mu bumana ariko uyu munsi ni wowe muntu w'uyu munsi ni wewe yego aravuga ngo rero ngo aravuga ngo mazi we fatana na umuyaga murawumva umuhengeri umuyaga yego papa fatana nayo hanyuma mugende muce mufatana bujya bwato kuko ubwato bukominikana n'amazi yego atari amazi nta bwato bubaho lavi ubuzima bw'ubwato ni mu mazi yego ntabwo ari hanze y'amazi yego ariko muranyumva cyane murabyumva neza yego hanyuma abarovyi nabwo bafatanye n'amazi bafatanye n'ubwato barasobanuye haleluya kuko amazi afatanye n'ubwato ariko umurovyi afatanye n'ubwato ntahurira n'amazi ikibazo ciwe kiri ku bwato nawe mwabaneze yego haleluya amen hanyuma ngo baravuga ngo tugira dusoze ubu bwato turazi uko tubukoresha ngo barasoza ariko biranga Petero aravuga ngo mva jewe nize gusoza fise certificat yo gusoza kandi ndabizi neza birashoboka sinigeze nja muri ndi shuri nize kuroba kuva mu bwana bwanje gushika nkurikire Yesu nari umurobyi n'ubu ndiwe rero aya mazi n'ubu bwato ndabizi sokre yavyo ntibishobora kugira iki kutunanira ariko aragerageza biranga kubera iki imbaraga ziriko ziratera si imbaraga z'umuntu si imbaraga zisanzwe ni imbaraga zikomeye kandi izo mbaraga zifise mission yo kubuza ubutumwa bwiza haleluya nta mwasi ugira oya ufise abakunzi kubera Yesu niwe mukunzi iyo ari umukunzi uhinduka mukunzi ntugira urukundo uba rukundo iyo uri rukundo uvyara rukundo nta mpeni ivyara ingurube nta n'ingurube ivyara inyabu sura amapasta umva impene wita ihene yego iyo turayumva ihene ntabwo ivyara inka yego kandi inka ntivyara imbwa yego kandi imbwa ntivyara akayabu akanyabu injangwa inyabu papa ikintu cyose kivyara icaco haleluya haleluya rero ntibikunda kw'amazi yari gufatana n'ubwato haba ngo bishige ku mugambi wabyo kuko byararemwe byarashizweho yego uwabishizeho yicaye muri leadership y'abagabo 12 haleluya kuko bahevye kurima guhinga baheba abagore babo baheba abana babo baheba ibyo batunze byose bakurikira Yesu bamaze kumukurikira iyo ni school fees iyo ni minervare iyo ni tike barishe nuba ngo barishe igihembwe cya mbere bariha kubabara bariha ibintu byose bakurikira Yesu Yesu ashobora ngo ubu ntabwo muri abandi bantu murabigishwa banje yego hari itandukaniro
hagati y'umwigishwa hamwe n'umuntu w'Imana. Aravuga ngo murabigisha uko mwarishe minervare, mwahebye abagore, muheba ibahimbara, muheba ibintu byose biryoshe, murakurikira jewe, mwagize urufatira ubuzima bwanje, nanje sishobora kubamara amazi, nzokwama ndi hagati yawe. Aravuga ngo bamaze kunanirwa, ngo baravuga ngo bati nta kindi dushoboye. Andreya we urabizi ko uri umugenzi, ingo ufashe dusoze, koresha ubuhinga wagize igihe nari nasivye ku ishuri ryo kusoza. Andreya aragerageza biranga, aravuga ngo Peter, aravuga ngo Yohana we erega nawe urabizi, urazi ko tuva kwa papa twese turabana b'umurovyi. Haleluya. Aravuga ngo umviriza, ingo dufashanye. Bose baragerageza biranga, kubera ko ibyanse Yesu byari ngombwa yuko isi y'impemu hahandi hari kibazo gikomeye, wa wundi yatumye ibi bintu byose biparangana amenye neza, cyangwa iyo mpemu imenye yuko wicaye mu bwato ntabwo asinziriye, araho muri abo bantu, muri ubwo buzima bwabo. Uyu munsi ni kwari uyu munsi ni kwari igituma ubuzima bwacu budahinduka nuko tutazi ko ari kwari. Yego. Maze ngo arababwira ngo baragenda baravuga ngo turamenye Yesu uko yari cagihe mu bumana bwiwe, ni kwari n'uyu munsi ko tubimenye. Ingo tugende kumuraba, ngo bamusanga mu mfuruka y'ubwato yiryamiye, ngo baca baramubwira icambere bamubari, barabwiye ngo Yesu we ntubabaye turiko turapfa, turapfuye, batura intege nke zabo, batura uko bari uko bameze. Uyu munsi ni wahagarara tugasenga Imana uga ngo Yesu we nukuri birakomeye, araza muri ibyo bikomeye aca hinduka ubundi akomere. Yego. Ubukomezi bw'ibigukomereye ntabwo bushobora guhagara ku mukomezi yaremye gukomera. Yego. Haleluya. Amen. Mumbabarire uyu munsi murashaka mwumva ubukomezi bw'ibigukomereye. Muranyumva neza? Ntabwo bushobora gukomera imbere y'uwaremye ubukomezi mu buzima bwawe. Kweli. Haleluya. Amen. Mwabyumvise se? Yego. Abantu bumvise aho kantu bavuge ngo amen. Muzopfe mukanyibukira ko basi. Ubukomezi bw'ibigukomereye. Haleluya. Ntibushobora guhagarara imbere yawe, urumva, imbere yawe ngo bikomere imbere y'uwaremye ugukomera mu buzima bwawe. Ingorane ya generation Z. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Iyi ni generation Imana iri kiratunganya, abantu bamenye ijambo ryayo kugira ngo barihagarare ko bahagurutse ibimuga. Uyu munsi ntaho guhegutse ikimuga, uyu munsi ntaho kivura na gripe ngo ikire, uyu munsi ntaho kivu kubera iki? Uko yarejo n'uyu munsi ni kwari kandi ni kwazohora. Haleluya. Kubera iki? Kutamenya yuko uyu munsi ari wa wundi. Urufatiro kwigisha iki? Urufatiro kwigisha yuko Yesu ntahinduka. Amazi ahindutse, n'ubwato bugahinduka, n'umuyaga ugahinduka. Ivyo biri hamwe mu ishusho byo kuremwa. Byararemwe, ariko ko byaremwe ntibifise value, ntibifise agaciro ntako we ufise, kuko agaciro kawe ntabwo kadepanda, ntabwo gakurikiranwa, ntabwo kariho kubera ibyaremwe, kariho kuko wewe wahindutswe umuremyi, ahinduka yicara muri wewe. Amaze kuba muri wewe uhinduka umuremyi. Yego. Haleluya. Amen. Ni kwari. Hari karimbo kavuga mu mbabare ndagashiremo. Ndaje ne wavuze bigasohoza. Akarimbo kumuririmbye.
uri mana y'akanyigajyo, uri mana ihindura ibihe, abatabizi nibaze ndababwire. Iyo ni Burundi. Ni Burundi. Ntayo zi papa. Oya mureke papa. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Amen. Uko yarejo n'uyu munsi. Uyu munsi mwawumvise? Yego. Mwawumvise uyu munsi? Ndashaka abantu nabo babane bumva uyu munsi. Mwawumvise uyu munsi? Yego. Haleluya. Ngo niko azogira ikirere, niko azohora ibihe byose. Ni saa sita gusa, ni iminsi ibiri gusa, ni umwaka umwe gusa, ni ukwezi kumwe gusa. Ibihe byose bisobanura iki? Ibihe ni situations. Uko yarari muri situation z'ubwami bwiwe, akigushiraho, akikurema, akikugira uriwe, niko ari muri situation z'ibihe urimwo, uri kuranyuramwo, uri kurabukuri, uri kurabona ntibigenda, uri kurabona uko bimeze. Ukuri we aguma arinde ariho. Hanyuma kandi ngo niko azohora. Nukuvuga ngo nibyo Satani ategura imbere wowe utazi, ariko uri muri assurance yuko atahinduka. Yego. Haleluya. Amen. Niko azohora bisobanura iki? Ndangiza ngaha. Iyo avuze niko azohora, aba ari karatubwira yuko no mu bwami twavuye mu mubiri. Ntabwo ari iby'umubiri bifadika. Inyuma y'urupfu, inyuma yo kuva mu mubiri, ngo we azohora ari umwami, natwe tuzoba abami, tuzobana nawe. Igicapo ciwe ntabwo gihindurwa n'uyu munsi, kirakomeza, kuko icyamuzanye ni ukudushitsa mu gicapo cy'ibihe bidashira. Yego. Haleluya. Uko gutegura aho azoba yicaye, nawe uzokwicarana nawe. Haleluya. Aho azoba yicaye, nawe uzokwicarana nawe. Kandi ibihe bitagira iki? Ibihe bidashira, ibihe byose. Mvuga iki rero? Reka mbabwire, Yesu niwemera akaba urufatiro rw'ubuzima bwawe, imfatiro zose zikavaho. Hari umuntu ashobora kugira urufatiro umugore akaba urufatiro rw'ubuzima bwiwe, ariko ibyo apana. Urufatiro rwawe rugire Yesu, hama Yesu afatane n'umugore wawe, hama mugire urufatiro Yesu wenyine. Hari umuntu agira amafaranga urufatiro rw'ubuzima bwiwe. Uyo muntu y'amafaranga ashize, amafaranga muita gute? Amafaranga iyo ashize ahindurwa nuko amafaranga yashize. Umuntu agasa nkuko atarasa, ihenda umuhe ka visa gusa, agende hamwe mwako mvuga muri Scandinavia, ashikeyo uyobego ko ari wa wundi ahora simba, uyobego ko ari wa wundi ahora tarama, uyobego ko ari wa wundi ahora soma ijambo ry'Imana, uyobego ko ari wa wundi. Kubera iki? Ibihe byiwe byari bifatanye nuko ari, ntibyari bifatanye n'umuremyi w'ubuzima bwiwe. Yego. Duhindura ibyiyumviro byacu. Ndarangirije ngaha. Muzokwibuke muvuge ngo pasteur yavuye Denmark yatwigishije ijambo rivuga ngo tugire Yesu niwe rufatiro w'ubuzima bwacu. Aho yadusomeye, umva ninagaruka nzababaza devoir, reka mbafate amashusho yanyu nyarebe neza. Haleluya.
ninababaza ngo twizehe muzohafate. Twasomye he ni hehe? Baheburayo kangahe? Umurongo 13 umurongo 8. Tuhize hiki ibintu bitatu. Ikintu ca mbere tuhize, twize yuko uko Yesu yarari, ntabwo uko yarari ntabwo ari ibintu by'ibihe. Uko yarari ni mu bumana, muri periode y'ubumana bwayo. Umuntu atarakora icaha, umuntu muri Imana ikimugendera ku mugoroba, ico gihe uko Yesu yarari agendera uwo muntu atarahura na Satani muri Genese chapitre 3, uko Yesu yarari ico gihe amushiraho, niko n'uyu munsi ari mu gihe turi mu bihe by'ibitero. Satana duhiga akadutera icoro n'umurango. Maranywa neza. Kandi ngo niko Yesu azohora ibihe byose. Uko guhora ibihe byose nukuvuga ngo niko azoba ari umwami ibihe byose. Rero iyo dufise ukwizera tukahagarara mu kwizera, imfatiro zacu zikaba kuri uyo mugabo. Uyo mugabo azafata ibihe akabifatanya n'ibihe byiwe. Ibyo bihe byo bifatanya n'ibihe byawe, ibyawe bizabyumva ibihe byiwe. Hanyuma ubwo buzima bukarongorwa n'ubugombe no gushaka kw'Imana. Ko gushaka kw'Imana nuko twicarika ku rufatiro rwiwe. Hama tumaze kwicaraho agaca atuyoborera mu bihe byiwe. Ibihe byacu bikaba ubuhamya bw'ejo hazoza. Yego. Imana ibaho umugisha. Nimwafata ibyo birakwiriye. Umwami Yesu aduhana umugisha. Murakoze cyane. Papa, asante sana. Mani ngumugisha cyane.